Anya laki din! Aldawan, ngam adda ka pailaan nakatugaw di ta pagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira saon ta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga anxiety. Anya, ada sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya, Ay, uwan. Panagreknak at maputangak mo na mapanagtrabaho. anya, Uwan, panagreknak at maputangak mo na rumwar. anya, Panagreknak at maputangak mo na makidupong kadagiti na tao. ha? Panagreknak at kaslasan ako na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga ansayat eh. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Sino ko mati doktor anang check up kan ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta, Nay, kumait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti amam nga ramidan. Angkel, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan niyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin niyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin, adda. Grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Angkel? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok, makariknak iti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kasalalya pa yan di panagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan ano kas Uncle? Kat nagpa-check up kayo na iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Jak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mat paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalak iti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo kan kayo ti paggatang iti agas yo, Angkel. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Angkel. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay uray mangtad ka lang iti limagaso ta pisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka o. Mabitlangar lang kala. Ikan kayo ti kwarta mitamot laang. Ay agiyaman nak. Bani ka anakan. Apayan ti Riyaw. Kunakmano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit. Anya, inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak. Wen, urang bakit. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kini Dr. Teryo. Anya, May sa abuti ti arak iti agsapa, may samat abuti ti arak iti aldaw, kan may samat abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. ay na ti Riyaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay sa urang bakit. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno sana kumaro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, way na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang?
Anya ko madayta sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapabagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo ay tatang. Panagriknak nga raw, kit kaslamataya kaon. Anya? Panagriknak kit kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mat paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, no nataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di yu man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Dak kaya't amatay kayo. Masya na kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan na amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas? Mabutbutan kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Terrio ti sakit na nga anxiety? Madadail laki day, ti limbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti bagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan na amapan aglaba ijay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayati. Day talatan ti bagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kay kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit Pustown! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mo nga ansayati. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga... Ha? Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit-ulitam nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay, day ti sintomas ti sakit ko nga. Day ko. Sumipad ka. Kumugtar ka pa. Ay, nagsagit. Kaliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, at gamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare, makapatay asakit. Lena, hanya kumangay dito ang sakit paray. Nadagsen asakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Ansayate. Aan saya ti kuram. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunot, pari Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isal baka. Ah, Awan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala. Iya si Dagmaw, tilapayag ba, tayarasaas ko ti agas na. Ay, paray. Denggagaw. Ha? Day tamo lang kayam ti agas mo paray. Ay, umay ka nga runang, sa kaun, ti baka mo gumatang. Ha? Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni Pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Ha? Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbuday, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Paritiryaw. Kasaruday nga. Matay ka laki na kurang de doses ti agas mo. Ay, wan garon, pare Felipe. Nasken ang matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Ansayate. Wan, simang. Kat anak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya! Kasano asaan nga agsakit ti ulam, kanabarbarta kasimbang pat itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam ti riyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya? Agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga ansayate. Anya? Ansaya ti mananti bagbagam ti riyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam ti riyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom ti riyaw. Agkakanat dagita ibagbagam. Adda nga rod sakit ko. Puston! Di mon dakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumustan terik namang kalteriyo? Agsaksakit ka di ba? Kimaro ti sakit ko ba ni kanakan? Ayan ti kadyo, saan anggal? Nagtinakan na depression ti sakit ko barawk. Asos, delikado nga rodan, ano na dan kayo iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko barawk. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya,
Nagbalina na 5 times a day, ti ba nagtumar ko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan ah. Saan anggal? Di mo ipalubos sa matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ah, ay sigurado ka Barok? Wanang girl. Awanin ti sa baling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa ba ni Barok? Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagaduma ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkawkawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan ah. Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga nang agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawid tan tatang. Di kayo mangibabay nito kasaran. Buy-buyahan na kayo dagiti bisita nga agsasala. Ay, dinagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawid kayong tatang. Aba, di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sa pinyo. Sapay, awan brief yo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisong ti sa pin ko, anak ko. Naragragan. Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni bakit. Hindi laki din bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, bakit? Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sapin mau. Anya lakit din bakit? Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurang yung kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga amam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam namang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramide na ija balay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang, Nauma ako, nuwe na anak ko. Siyaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. ala, siya akong timang itulo iti lablabaan nyo, nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo, kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang bakit. Wan, gaputaday talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Guduan ba'y? Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itateriyaw.
Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagpigsa pa yurok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga arabiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat da ito'y anapanunot ko nga aramidag. Urang bakat, kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matab. Ay, kaslamasan sa niban ka iti dagas nga espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakasla asaw. Ay, urang! Anya ka rin di mapasmasamakan ka. Panagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Ikaw! Ay, kinagat mo ba tandita ka? Ikaw! Saan? Ay, di, kagat ka! Ay, tumaray ako! Taray, tariyo! Taray! Ay! Ay, nawi na anak ko. Ay, tulugan na. Apa yung tatang? Tartaray kayo mo't ni masidag iti balay. Apa yung agdardara ni katakyag yo? Ay, ninanang mo anak ko. Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga asaw. Kasano kumanak pasamak day ka? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Apa yung akinagat yun ni tatang nanang? Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing nagpambar. Ibagbaga na nga dasakit na nga ansayate tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Orang, ay, nakimbag ka ka din. Ay, rabiin. Rabi una yan, maturog tan. Payan orang, agmimiyaw ka matay. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo tandarupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Anay ko manan orang baka. Kinaramutan man ang tirupak. Apay nga, ay nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na tumalukluko tiryaw. No ada sakit mo nga anxiety, adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, uston, orang baka uston. Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang nga na sakit ko nga anxiety. Kun naglaang na jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan kan tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, orang bakay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ayan jay impagatan ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan.
Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya ter aramidang maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil pa nagpanpadaom, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, ah? Ha? Si kamot lat makakit-kita iti pusag ka. Imbag ko man na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yan pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta. Anya ti aramidin tayo sila. Ay kat mapantag wilding alak. Anya? Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak. Nagpudaw. Oh my kakidain! Ala ka na nang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya langkit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdinger aramiden ni nanang imeng ading kao. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan na kumaraw ti panagkabaw ni nanang ading kao. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw. Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Lalo lakay. Agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinabag ka maring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak. Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak. Makabannog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko, di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamagmag na. Ay, sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Okay. Daytoy Anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wilding ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wilding, paray. Uray lang matukol ti Wilding rad kaw. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandok tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib amanawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan amakasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni jilikodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apurak. papanam aya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatag. Wow! Tinulaan ni Tim manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tanulakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin itinaimas. Ay, uray may sa tibakit, basta nalay ngaglutaw. Anyat kinunam tanaw. Ako di mo ikan iti sa bali akay papa na din bagak Maring. Di kaya't ko asawang uray may sa tibakit, basta nagagay. Nagadupay la sasawam dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan, tapno na pigsaka. Tanulakay, agriin ka. Payaya. Sumango ka man kanyak lakay.
Apay ay ako nak. Di na nga ron tan likodan. Sumango ka kuna mag. Hindi mo disturbon te pa naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali man ang dayta. Nagbanglo at lakay. Ura niya ti bagbagam. Kitain na. Nakasando. Ay, Agbado ka. agwil din tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inang pudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog dag wilding pari Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Anya sana all? Makabandaw. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Hey, kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, imay anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtilaw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, ay agyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagami tayo mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mga ano kaya mo. Jakpay kaya't ti mga ano. Nay, imalatiw ka diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklik-lika lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito'y balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amang ano at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kaya't kulang ti saan pa'y nga agawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mo nga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kaya't agawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang.
Ay ngay takala nga agaway tanaw. Ha? Ay, kuha. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Eh, baka turturog ako na. Ay, saan ka pa'y amaturog, tanaw? Apay nga eh. Mangan ka pa'y. Kuha, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Hindi balay da imeng nga anak ta. Anya, Hindi ka marin ti pagturugak. tapay nga ijay kamareng ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ija silita pagturugan maring. Tapay nga Madalal yay. ay sinalbag ka tanaw. Siyak ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Alak, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog ko namang. Di ka nga rin aglaw Sa anak matatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Isualik-liklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo paray. Pag si Danak itinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta, pare? Wan paray. Ay nadimanding ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatangyaw anak ka. Saan yaw nga ilamang. Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap-napanan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, amangan nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay jak pala kayat ti agawid iji balay anak kaw. Jak kayat ti demanding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit yan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung mutin kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga ming agwildeng. Anya. Uray nga minusaan ta nakabailan ka ipili mo mait. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you ko na matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wan maring bakit. I love you tao. Ay, ginarakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wan bakit. Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Anyat ko nam. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sagpaminsan. Sa bagay mo't kit di Ay katwal mapantayo. Sana bale, siyak ti makaamo iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyo. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umaya ka friend. Adda mga ayab ka na tayo, Joyce. Wan nagpaiso. Babae man. Anya nga tatibaga na Mabiit lang. Isunsamot day ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Nya? Agpay-payapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di man. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno oray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti rupropa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na dahito kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo? Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akas ta ti bagbagam. Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo iti bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko mamasabat yu dahi a vlogger. Imaya kumamat. Sigurado asikatak mat itan. Yeah? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari opong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabannog. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito video da Joyce Kenbogan, hindi kalman. Bijaw? Wen maray. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos ngam nay. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kenbogan. Sikat dan. Gapoy ti daya how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managawit. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapamay pagtrabaho man niya. Sumarteng ka man si Kalakay. Tunggal agawidak akastoy ti nga. Kanayon akas ti ibagam. Isula mo nga minta mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kenbogan. Tapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video na ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan, ida? Najay tulakit din ti apala. No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang.
Ay saus, amo kung dagita nga style mo, oh. Anya? Ay namaray, nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbugan. Ay no, gapo iti da jay, namimpinsan mo ito na simikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo ay ajay video da. Anya, Anya laang ay pormada. Langada pay laang agbibisindan. anya, Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Uutom day ta. Adayo matang at dalangak. Kumpara kadabugan. anya. Nay, apa yan? Aldawang ang di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay, nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulin di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, oh. Mapukpukaw sa amot tang dilimbong ti panuno mo, umilang, oh. Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada ang nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya? Mabisbuisit ni Melang kadata? Wan ka no? Iti anya aga po. Awan matidakas nga inarami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya? Para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Na yun ni Milang aya? Nasakit tinakam na taadon a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Makabanog. Oh, anya? Naala na kan iti video di vlogger anapan mo sinapaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo. Ay, unay kan aya. Bas sila day taabanag, oh. No apay pa lang amin ang masapul nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video mo tabagbagay mo, oh. Tas si ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, aya, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangipost, manulaang nga ti mangbuya. Basit lang ti followers ko, anya. No di vlogger ti mangipost, ado ti mangbuya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti ipost na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mangbuya. Rabeain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manen iji taon Sa pulak dahi a vlogger. Kay, saan ka man ang mapanagtramahaw? Mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti dahi how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, oh. Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la dahi lakay. Naglawa iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Anya laki ideng. Saan pa yan ang mag-aanday takawis mo? Ngum, isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iji town na maga-anton. Ken apag iso a makitak dahi a vlogger. Anya? Ay, jakon ang muna niya teramidak king ka. Milang, oh. Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Oh, dinagsayatan. Makamu ka man lang iti biyag mo. Wun,
makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat, ibagak to asaan asika ti asawa. Ha? Nay, si kamagdaya maray. Papanamay. Kasla nakapurporma ka. Ada ka di mapan mo atindaran nga kasyaw. Inak man iji town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan kumatla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko ngay, how much is your outfit? Tasyak man mo ti agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa Poland na di a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod na di a babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Boga na masalaw mi day dya a vlogger? Una yan aya. Agasem man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kwan na ikat lang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni, saan ka nung rod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na panagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumungbak ka mo. Saan nga rod? Saan? Saan? Nawatam? Anya, may unay mo dato, Magdamdamag aklain. Makapungtok ka mitay. No nakita, di saan ko maakas to tilangak. No nakita, di naragsaka kumaanagawid. Anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rod sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan, dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay, sos Milang. Adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kasta mapan mo sa pulan di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dati, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mat ita, danag mon aya. Kunak ano mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging kainton biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rog nga inlabak di kauskaw, kan imbabad kumatan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatag no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kauskaw. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami cooking ka, oh. Ay, una yun ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Wala ang daw nga awana. Ngam na nga alamatan iti sabali para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo Oh, nagkunang aming king kaasang kasumrek. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asang kaanapan. Angam sa amay to. Ha? Yan laki din Milang. Gapula ang tasimika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal mau, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ayan niya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsing pa nga mo, Milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag. Apakadadaulan ti trabaho. Anya laki day. Ala papagayam.
Ditan di naggibusan di may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, ang lalaki din. Insurat ni Hercules. Isagsagot ka na kayaw di Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.